Uwitwa Ndahiro Valens papy muramuzi cyane, akorera ikinyamakuru cya BTN TV ndetse no kuri YouTube afite umuyoboro wa YouTube witwa papy Empire. Uyu nguyu Ndahiro Valens papy akurikiranweho icyaha gikomeye cyane, yewe kiramutse kimuhamye yafungwa imyaka igera kuri 5 ndetse agatanga n'ihazabu y'amafaranga atagira ingano. Ndahiro Valens papy, uru ni urubanza Ndahiro Valens papy yarezwemo n'umushoramari amushinja kumutukira mu ruhame ndetse no gutangaza amakuru ataraya nyayo. Ni urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kuri uyu wa 14 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Uyu Ndahiro Valens papy yarezwe n'uwo bita Ndayisenga Materne usanzwe ari umushoramari. Iyi nkuru yatambutse kuri BTN TV mu mwaka wa 2024 ubwo batangazaga yuko iyi nkuru yagarukaga kuri uyu mugabo ivuga iti yasijije ikibanza kiri mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima, ubwo ni mu karere ka Nyarugenge, gusa ngo abaturage inzu zabo zasigaye mu manga cyangwa se mu manegeka. Yongeraho ati kandi yanafashe no ku butaka bwa leta. Kwa kundi kuri BTN TV hajya haba ngo bari gusesengura amakuru yaranze icyumweru, Ndahiro Valens papy yarabisobanuye neza arabisesengura. Ibi ngibi bivamo icyaha cyo gutuka ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha kuri uyu muherwe cyase kuri uyu mushoramari, aho ngo muri ibi biganiro uyu muherwe yagereranyijwe n'ifuku, nyirabuheri n'ingerere. Ubushinjacyaha bushingiye kuri izo ngingo zose zirimo gutuka, gutangaza amakuru y'ibihuha, bwasabye Ndahiro Valens papy kuba yafungwa imyaka 5 ndetse no gutanga ihazabu y'amafaranga 1,200,000 y'u Rwanda. Uwitwa Ndahiro nawe yarateruye agira ati njyewe wakabaye uregwa, ahubwo ni ibitangazamakuru nakoreragaho byakabaye biregwa. Avuga ati kandi nagiye gukora ino nkuru mu izina rya BTN ari abaturage bampamagaye. Yaravuze ati abaturage barampamagaye ati hari umukire usiza inzu zacu akazishyira mu manegeka. Ikindi kandi ngo muri iyi nkuru yashyizemo ibitekerezo by'uyu Ndayisenga, ashyiramo ibitekerezo bye, iby'abaturage ndetse n'ibya leta muri rusange. Ndahiro yaravuze ati uyu muherwe cyase uyu mushoramari yahagaritswe gusiza ikibanza ndetse atanga ihazabu y'akayabo ka $9,000,000 y'u Rwanda. Bunganizi b'uyu Ndayisenga bakomeje bavuga ko uyu nguyu Ndahiro Valens papy yitwikiriye itangazamakuru nuko agakoreramo ibyaha. Gusa Ndahiro Valens yavuze yuko ibi ngibi by'ibyaha ngo byo gutukana cyangwa se byo kwitana ngo amafuku ngari abaturage babivuze, ahubwo we yari arimo arabisesengura bisanzwe nk'uko baba basesengura amakuru. Urukiko rwakubise inyundo ruravuga ati umwanzuro w'urukiko tuzawutangaza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Ngayo nguko rero umunyamakuru w'umunyarwanda wagafashe akamamara Ndahiro Valens papy